Distantsõppe ajal on tekkinud otsese suhtlemise defitsiit. Me hakkame unustama, kui palju huvitavaid inimesi elab meie kõrval, võib-olla isegi naabruses. Näiteks, millistes keeltes peale eesti keele räägivad Eesti elanikud veel. Me palusime Ida-Viru Kutsehariduskeskuse õpilasi viia läbi keeleküsitlus ja selgitada välja, milliseid keeli veel valdavad meie sõbrad, naabrid, tuttavad, õpilased ise ja Kutsehariduskeskuse töötajad. Ja nüüd vaadake, mis sellest välja tuli. Salut, numele meu este Ovidiu Redea și sunt un român născut în Transilvania. Vreau să vă spun două lucruri interesante despre limba română și România. Un fapt interesant în limba română, putem face o propoziție din 8 cuvinte, fiecare cuvânt cu 2 litere. No, ni, mă, la, el, cu, B. Un fapt interesant despre România. În România este un cimitir vesel, lângă comuna Săpânța, aproape de granița cu Ucraina. Se numește cimitirul vesel pentru că mormântele sunt vopsite în culori vesele și calde. La revedere! 안녕하세요. 나이민 알레시입니다. 나는 한국어 문화계의 에너모치마리입니다. 만현다 보고 중국이 불도고 있습니다. 한국인은 신스야밖에 없습니다. 안녕. Tere, minu nimi on Karen, mina olen Armeeniast pärit, aga elan Narvas, Eestis. Tahaks teile rääkida paar fakti armeenia keelest, armeenia keeles. Հայոց լեզվով խոսում է ամբողջ աշխարհում մոտ 10 միլիոն մարդ, սակայն նրանցից միայն 3 միլիոնն է ապրում Հայաստան աշխարհում։ Եվ երկրորդ փաստը հայոց լեզվով խոսում են դեռևս 12-րդ դարից մեր թվարկությունից առաջ, սակայն հայոց լեզվի այբուբենը ստեղծվել է 405 թվականին մեր թվարկությունից հետո։ Այսինքն հայոց լեզուն համարվում է աշխարհի ամենահին լեզուներից мեկը։ Шнурокалюсюн, айта. Salut! Mă numesc Люба Бойко și îmi place să gătesc bunătăți. Studiez la școala profesională Narva, ca brutar și patisier. Vorbesc română pentru că sunt din frumoasă țară, răsărită a Moldovei. Este o onoare pentru mine să vorbesc limba mea maternă. Moldovenii sunt foarte ospitalieri, nu vă vor lăsa niciodată flământ. Moldova este renumită pentru vinul și nucele sale. Vița de vie a fost cultivată dintre cele mai vechi timpuri. Ce frumoase sunt câmpurile și pădurile moldovenești. Iubesc Moldova. Ahoj, jmenuji se Aneta Škarková. V dětství jsem se s mamkou přestěhovala do České republiky. Kvůli otce, který mě v dětství učil českému jazyku. Pak jsem tam studovala ještě 9 let. Český jazyk patří do slovanských jazyků jako ruština, ukrajinština a tak dále. Kvůli tomu v češtině je mnoho slov, které mají stejné kořeny jako v ruštině. Takže Češi a Rusové se někdy mohou chápat. Všem krásného dne, nashledanou. السلام عليكم، اسمي مبارك الجوية، مقيم بإستونيا مدينة نارفا. لغتي الأم هي اللغة الدارجة، واللغة الرسمية في المغرب هي اللغة العربية والفرنسية. تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة عالميا، ويتحدثها على قرابة 580 miljoner نسمة. Hej, jeg heter Uljana. Mitt morsmål er russisk, men jeg snakker også norsk. Siden 2017 da jeg fikk studieplass på Høgskolen i Norge. Siden opplæringen var på norsk, måtte jeg lære meg språket så fort som mulig for å kunne forstå undervisningsmaterialet. Norsk er det offisielle språket i Norge, men de fleste av befolkningen snakker også engelsk. Norsk og svensk er veldig like språk. Derfor kan mennesker som bor i Norge og Sverige forstå hverandre. Det er også mange forskjellige dialekter i Norge, og noen ganger kan det være vanskelig for nordmenn å forstå hverandre. Tusen takk for oppmerksomheten. Ha det bra! Здравствуйте, меня зовут Тася, и я хотела бы рассказать вам о русском языке. Я владею этим языком, потому что родилась и выросла в культурной столице России, в городе Санкт-Петербурге, и хотела бы поделиться с вами интереснейшими фактами об этом языке. На русском языке разговаривают около 260 миллионов человек по всему миру, а также он является вторым по популярности в интернете после английского языка. Также именно на русском языке были произнесены первые слова в космосе Юрием Гагариным. До свидания! Конничева. Ваташиの名前がウラジミール・シュタブです。私は日本文化が好きなので日本語を話します。日本は伝統が尊重され忘れられない国です。日本では
kazuko karitari, hoyona da samazama nasabi su oriošteri dekimas. Sayonara, anata no chuni, kancha shimasu. მოგესალმებით მეგობრებო, მე მქვია ლუკასი და ვარ საქართველოდან. შესაბამისად, ეს არის ჩემი მშობლიური ენა და საუბრობ ქართულ ენაზე. რამოდენიმე საინტერესო ფაქტი საქართველოს შესახებ. ყველაზე უძველესი ღვინო აღმოჩენილი იყო საქართველოში, შესაბამისად საქართველოს არის სახელმწიფოსაც პირველ და წვრილ ღვინო. მეორე, ქართული ენის ერთ-ერთი უძველესი ენათაგანი, რომელიც დღემდე გამოიყენება არსად საქართველოს გარდა და მესამე, ჩვენი დედაქალაქი თბილისის სახელწოდება მოდის ქართული სიტყვიდან თბილი. ძალიან საინტერესოა. Guten Tag, ich heiße Benjamin. Ich spreche Deutsch, weil ich es mehrere Jahre studiert habe. In der Sprache gibt es ein lustiges Wort, Drachenfutter, was übersetzt Nahrung für den Drachen bedeutet. So nennen die Deutschen das Geschenk, das ein vor ihr schuldiger Ehemann seiner Frau gibt. Ost- und Westdeutschland sehen aufgrund hier Glühbirnen in den Laternen unters Haus als im Weltraum. Auf Wiedersehen. Hello, my name is Nikita. Did you know that English was initially a dialect of one of the German tribes that lived on the territory of Britain in the 5th century? 1,500 years later, English became a language. Currently, there are approximately 1.5 billion people worldwide speaking it. I know English because I have started to learn it since I was very young, meaning that I'm bilingual. So, do not delay, learn English today!